akaba yaratangaje yuko ntabwo leta ya Uganda ifite impamvu nimwe yo kujya gufata Bobi Wine ahari mu bwihisho. Ubu noneho Bobi Wine akaba yavuye mu bwihisho, amakuru atugera aravuga yuko yarenze umupaka w'icyo gihugu, ahubwo akaba yerekeje mu bihugu by'Iburayi. Ubusuwisi bwakumiriye indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitanye isano n'intambara yo muri Iran mu kirere cyabwo. Ubusuwisi buvuga yuko butari muri aya makimbirane, ndetse ko nta ruhande baherereyemo ndetse nta n'urwo bashyigikiye. Cyane cyane Ubusuwisi busaba ibihugu byombi ko bakwiyambaza kwicarana ku meza y'ibiganiro aho kugira ngo bayoboke intambara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahishuye ko Iran yari yateguye kugaba ibitero bigamije guhagarika intambara, ariko yuko yahishuye ko Iran yari yiteguye ibiganiro bigamije guhagarika intambara, ariko we atiteguye kugirana nabo amasezerano yo guhagarika intambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yatangaje ko ubutegetsi bwa Iran budafite inyungu na nkeya zo kuganira kandi batiteguye ibiganiro, ndetse bavuga ko ibyo biganiro bidashoboka, cyane cyane ko iyi ntambara Amerika izayiseberamo. Batangaza yuko ibintu bishoboka muri ibi biganiro ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakura ingabo zabo zose mu bihugu by'Abarabu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizongere kwakandagiza ikirenge. Avuga yuko Iran nibwo yakwemera ibiganiro. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi amakuru avuga ko arimo gukorana n'umuryango wa nyakwigendera Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda mu guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'i Kigali mu Rwanda. Ibigo by'ikoranabuhanga byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo Google na Microsoft biri mu byari byagambiriwe mu bitero bibiri bya misile Iran yarashe kuri Qatar. Amakuru dukesha Reuters y'Abongereza ivuga yuko ikigo cya Google ndetse na Microsoft bikorera muri Qatar byari biri muri gahunda yo kugabwaho igitero. Umutwe w'ingabo wihariye wa Islamic Revolutionary Guard muri Iran watangaje ko intego yawo ari uguhiga no kwica Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Ibi ngibi haje kugaragara amavideo menshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse arimo nakoreshwa n'ubwenge buhimbano bwa AI bugaragaza ko Netanyahu, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yapfuye, ariko nyuma yaje kugaragara ari muzima avugana n'abaturage ndetse n'itangazamakuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Nigeria yamagaje chargé d'affaires w'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi mu mujyi wa Niamey kugira ngo atange ibisobanuro ku magambo uyu muryango uherutse gutangaza usaba ubutegetsi bw'iki gihugu gufungura Mohamed Bozame wahoze ari perezida ndetse n'umugore we. Aya magambo ntabwo yashimishije ubutegetsi bwa Nigeria, butangaza yuko aba ari ikibazo umuryango umwe bw'Iburayi kwivanga muri politike imbere mu gihugu muri Niger. Ambasade ya Amerika Baghdad yarashweho mu gihe Trump avuga ko yashenye Burundi by'igisirikare biri mu kirwa cya Iran. Amerika yahise itegeka abanyamerika bose kuva muri Iran, ndetse n'abacuruzi batariyo mu byangombwa bijyanye n'igisirikare kuva muri Iraq. Iraq imaze igihe igabwa ibitero na Iran babarega gucumbikira ibigo by'ingabo za Amerika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje abarundi ko nta muntu n'umwe muri icyo gihugu wemerewe kugurisha ubutaka ku munyamahanga. Umukuru naho muri Kongo, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo AFC M23 watangaje ko indege nto zitajyamo abapilote zizwi nka drones zo mu ruhande rwa leta zarashe kuva mu rukerera rw'iki cyumweru ahantu biti Kalingi muri Minembwe zikica n'abaturage.
ubusesenguzi kuri aya makuru ni mu kanya ndi kumwe na Sefiyo Bwanakweli. Reka tubashimire inshuti bakunzi ba Mugabe World. Turagarutse noneho mu busesenguzi nkabandi kumwe n'umunywanyi wanjye dukorana Sefiyo Bwanakweli kugira ngo dukomeze mu busesenguzi bw'aya makuru. Yego. Mugabe wiriwe? Wiriwe neza. Ndagusuhuje cyane kandi nsuje n'abadukurikiye mbabwira ko banaduha n'ibitekerezo muri comment. Yego, muri comment muri iki kiganiro kiri live. Yego. Tubasabye ibitekerezo kandi ndetse n'ibitekerezo byanyu n'abadukurikira mutubwire muradukurikira muri hehe, amazina ndetse na comment, uburyo na comment zanyu tuzisoma. Ya nyemerera duhere ku magambo Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje avuga ko Zelensky we ubwe Trump yateye utwatsi Zelensky wifuzaga kumufasha mu guhangana n'ibitero bya Iran byifashishijwe drone. Kubera iki Trump yateye utwatsi iyi nkuru nziza ari kuzamufasha gutsinda Iran? Trump atekereza yuko kumva ko yasabye ubufasha Ukraine ari ibintu bisuzuguritse cyane mu gihe Ukraine itararangiza intambara yayo. Nyamara Ukraine ku ntambara imaze kurwana, Ukraine nicyo gihugu cyabaye urugero rwiza rwo kurwana intambara igezweho igaragaramo drones nyinshi. Muri byatangiye bakoresha indege zikomeye za gisirikare zo kurwana n'ingabo z'Abarusiya, ariko baza gusanga indege mu by'ukuri nta kintu zifasha. Yewe na Amerika ibaha ibaha ibikoresho by'ubwirinzi ndetse n'abanyaburayi barabibaha kugira ngo bakumire misile ndetse na drones z'Abarusiya. Yego. Ariko izo air defense nyinshi zagiye zisenywa kugeza aho abanya-Ukraine bo ubwabo bize uburyo bwo kwikorera drones. Yego. Kuza makeya nyinshi kandi zikaba zikora akazi. Izi drones bworoshye? Yego, mu buryo bworoshye, ariko nanone ntabwo izi drones bakoze z'abanya-Ukraine bakora ziri mu bwoko bubiri. Hari mu bwoko bwa drones, attack drones. Hariho drones z'ubutasi, izo zose zigenda hamwe mu bwoko bwitwa attack drones. Yego. Harimo na drones za kamikaze, izo zose ziri mu bwoko bwa attack drones. Ariko bakagera n'izindi zo na kwita counter attack drones. Counter attack drones ni drones zihaguruka zabona za drones zije kubataka, bo bagagurutsa drone zabo zigakurikira iyo drone ije kubataka ikayirasa, itayirasa ikayigonga zose zigaturukira mu kirere. Kugeza ubwo mu ntambara Ukraine imazemo igihe n'Uburusiya Ukraine imaze kugaragaza yuko ifite ubushobozi bw'amadrones, cyane cyane n'ubunararibonye ku madrones kurenza ibindi bihugu. Hari amagambo Zelensky yatangaje kuri X, yayatangaje kuri X ku itariki 13 Werurwe, yavuze ko Amerika idafite ubunararibonye bwa Ukraine, itazashobora gusubiza ibintu mu buryo mu buryo bwo gutsinda intambara mu burasirazuba bwo hagati. Yego, ayo magambo icyo avuze ari yaragaragaza Amerika nk'inyantege nkeya, ariko nyamara Trump niyo mpamvu amubwira ati hoshigira hirya, twebwe ibyo turimo turabizi kandi turakomeye.
ndashaka kubaza utararengaho. Uzi ko Perezida Trump uravuga ati dufite igisirikare cya mbere gikomeye ku isi, dufite ibikoresho bikomeye, ariko nyamara ari harahangana n'abantu ubutegetsi bwa kisilamu bwa Iran busa nkaho mu mirwanire yabo. Yego. Ntabwo mbona mu mboni zanjye ko barwana bazi ko bazatsinda iyi ntambara, ariko barashaka yuko basa nkaho bavuga bati yego ubutegetsi bwa Iran turajya hasi, ariko ntabwo tugenda twenyine. Turajyana twarimbuye. Icyambere ibihugu byose by'Abarabu bifite bases za Amerika mu bihugu byabo, na Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, ibihugu bya Emirates z'Abarabu, ibihugu biri muri Gulf harimo na Iraq, hose baragaba ibitero, kandi ibyo bitero ntabwo babigaba gusa ku ngabo ku bigo by'Abanyamerika, baragaba no ku mariba ya peteroli, baragaba ibitero ku mariba ya peteroli, baragaba ibitero ku bigo by'ikoranabuhanga, baragerageza gusenya ekonomi. Kubera icyo bagambiriye no kuvuga ngo reka dutume intambara itinda, ariko noneho kubera ko tutazayitsinda reka dukoreshe strategy imeze ngaho duteza akavuyo muri biriya bihugu by'Abarabu, ubuzima buhende, peteroli hende, duteza akavuyo ndetse n'umutekano muke no mu bihugu birimo na Dubai, abakire baho bose tubabuze gusinzira, bitume bashyira pressure, igitutu kuri Perezida wa Amerika Donald Trump kugira ngo ahagarike intambara. Donald Trump nawe ati twiteguye ko izamara igihe gito, ariko twiteguye no kuzamara igihe cyose dushatse muri iyi ntambara. Nyemerera nkubaze, hari isi yose ibona Amerika nk'igihugu cy'igihangange mu bijyanye n'ibintu byose, haba mu bya gisirikare, akaba ari byo mvugaho. Kubona Ukraine yisharija gufasha Amerika, si ikimenyetso cya mbere cy'intege nkeya? Bivuze iki muri strategy za gisirikare zo gutsinda urugamba kwa Amerika? Icya mbere ntabwo abantu benshi bamwe babibona. Nakurikiye abasesenguzi benshi bari mu Burayi na Amerika, batekereza yuko Trump iyi ntambara atayize neza. Batekereza ko Trump yari azi yuko ari intambara y'igihe gitoya, ariko siko mbibona jyewe. Ndetse muri aba bitekereza gutyo, na Ukraine ishobora kubitekereza gutyo muri iyo nzira, ariko nyamara jyewe siko mbibona. Uko mbibona jyewe, iyo urebye mu gitero cyo gukuraho Maduro no gufatwa kwa Maduro, Amerika yashakaga inzira yashakaga aho yakura peteroli, mu gihe peteroli inyura mu kigobe cya Strait ya Hormuz, Iran hafunze. Aho rero kugeza ubu ngubu peteroli yo muri Venezuela ubu ngubu iragera muri Amerika, kuko bavugaga yuko icyumweru gitaha aribwo iri butangire kugera muri Amerika, nyamara yo yatangiye kugera muri Amerika. Ikindi ni abantu mbere yuko igihe Amerika yatangiraga imishyikirano na Iran, icyo gihe hari abantu b'Abanyamerika bavuye muri leta, ndagira ngo ngurikire neza, bavuye muri leta ya Amerika bahuye n'itsinda ry'Abashinwa, basaba Abashinwa kureba, bumvikana ko bashaka indi nzira babonamo peteroli batanyuze mu kigobe cya Hormuz. Hormuz rero niyo igengwa na Iran, ni ukuvuga bari babizi tugiye gutera Iran, ariko mwebwe nk'Abashinwa, nk'abantu dukorana, mushaka ahandi muba mukuye iyo peteroli. Barabyumvikana izabo, ndetse basaba Abashinwa ikintu gikomeye, kutazivanga muri iyi ntambara. Icya gatatu, Donald Trump mbere yuko atangiza intambara, iminsi 3 mbere yari yarayavuganye na Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya,
mu byo baganiriye harimo ku kintu cya Iran. yego Nubwo White House itatangaje neza ibyo baganiriyemo, ariko yatangiye koroshya ibihano kuri peteroli ituruka mu Burusiya. Trump So bariho barashaka inzira nyinshi zituma isi ibona peteroli kuri make y'ubuzima ntibuhende, ariko intambara igakomeza. mu kiganiro Donald Trump yagiranye na NBC, Trump yavuze ko batigeze baka Ukraine ubufasha ndetse ko ntabwo bakeneye, ati nta bufasha dukeneye. Yego. Kuki Trump yabihakanye nyuma yuko Ukraine yabitangaje? Ariko Ukraine ntabwo yabitangaje kuko yabisabwe. Oya. Byagenze bite? Ni kwa kuri kumva yuko utigeye ibi bintu bya drone maze kubizobereramo, nje ntagufasha. Mbese kuyigaragaza nk'inshuti. None se kumva yuko Ukraine yaje gufasha leta z'ubwe za Amerika, ni guko igihugu bababarire sugusuzugura, ni guko wakumva yuko igihugu cy'u Burundi gishaka gufasha abanyamerika ibiryo bari ku street. N'urwo rugero. So n'urugero ni nk'uko mu Rwanda twabwira Amerika tuti natwe yenda twagutiza kuri misiri. Urumva ntabwo Amerika yakwifatanya n'umunyantege nkeya ngo aje kuyifasha. Ibyo bigaragaza abashaka kugaragaza ubutegetsi bwa Trump yuko iyi ntambara batayiteguye. Ese Trump na Zelensky begezeho bishuti? Nta bushuti buba muri politiki. Kuko hari amagambo Trump yavuze ko Zelensky akomeje kuba intambamyi mu kugera ku mahoro, ku masezerano y'amahoro. Ati natunguwe n'uburyo Zelensky adashaka amasezerano. Mubwire Zelensky yemera amasezerano kuko Putin we arayashaka. Ariko ibyo ngibyo nabyo Trump nawe aho ngaho arakabya, kuko arashaka yuko Zelensky yemera amasezerano y'amahoro na Putin. Ariko nyamara harebwe ikibazo yuko ahantu hose Uburusiya bwafashe, ubutaka bwa Ukraine bwose Uburusiya bwafashe ngo bubugumana. Ntabwo waba uri perezida w'igihugu ngo wemeze yuko baca mu igice runaka cyahabwa ikindi gihugu ku ngufu ngo kugira ngo intambara ihagarare. Ntabwo ibyo byashoboka. Ibyo rero ayo ni amagambo akoreshwa muri diplomasi mu gushyiraho abo ugerageza guhuza igitutu. Mu gihe Trump yatangaje ayo magambo, uyu munsi tuvugana mu mujyi wa Moscow mu Burusiya hamaze guhanurwa drone zirenga 280 zivuga ko ari iz'ibitero byavuye muri Ukraine. Cyane Ukraine imaze kugira ubunararibonye muri ziriya drones, kandi Ukraine ntabwo ari ingabo zabo gusa zibikora, na wa mutwe uri muri Congo wa Blackwater urabafasha mu bintu bya drones. Ni nayo mpamvu bishobora kumvikana impamvu drones zirimo Congo irimo guteza imbere drones cyane cyane zirasa ku baturage, kuko ni drones za Blackwater nibo babafasha muri izi drones za make kandi kuko na Blackwater zikuzikorera. Muri iki gihe, mu gihe twumvishe ko Trump yatangaje ko Ukraine igomba kwemera amasezerano y'amahoro, hakaba komeje ibitero kandi bitera mu Burusiya, sibwo intambara igiye kuba yakomera igakara kurusha uko twari tubizi? Oya, ariko kuva kera hashize igihe Ukraine igaba ibitero mu Moscow, kuko ubushize babigabye ku biro bya Putin. Ubundi igihe cyashize nabwo babigabye ku rugo rwe. N'ubundi hari n'abajenerali bishe, hari n'ibintu bagenda bakangiza mu mujyi wa Moscow, ariko cyane cyane air defense ya Moscow ikagerageza kumanura zino drones. Gusa Ukraine yohereza drones nyinshi. Hari ubwo mu gitero kimwe ushobora kohereza drones nka 300. Zimwe harimo iz'ubwiyahuzi, izindi ari izo kurasa, izindi ari iz'ubutasi mbese.
ese buriya igihugu iyo kigeze ku rwego rwo gukoresha drones ntago intambara ku butaka iba yarabatsinze? intambara y'iki gihe ntabwo yo ku butaka ikigezweho. ubutaka ubukoresha, intambara yo ku butaka uyikoresha gufata aho ushaka gufata, ariko buriya naho ufashe ntabwo uba uhafite, kuko wa wundi wahira ukagerageza kwirwanaho. So ubu intambara igezweho ni intambara y'ikirere, kandi intambara y'ikirere buriya nk'Amerika irayikoresha cyane y'ikirere, kuko hari ubwoko bw'indege niba zitwa niba ari B-42 gira ngo zikoreshwa n'Abanyamerika, ariko ziriya za B-42 icyo zikora ntabwo rada izibona, ariko radone ziri stealth, ntabwo rada izibona, zirihuta cyane, ariko bombe zo ziteye zinjira mu butaka cyane byibuze nka metero 3000 hasi ku butaka, kuko bariho barashakisha ubutare bwa uranium bwo Iran igerageza gukoramo kirimbuzi. Ariko rero ubu ngubu nta nubwo ubonye mu ntambara buri air warfare, mu ntambara y'ikire, mu ntambara muri ntambara yari yose, muri warfare yari yose, ubu ngubu aho kugira ngo nanga amafaranga ngure Sukhoi zingahe cyangwa F-13 cyangwa F-35 zingahe, nagura drones ziri cheap, ziri efficient, zirihuta kandi zikora akazi. So intambara y'iki gihe iyobowe n'ikoranabuhanga. Umutwe w'ingabo wihariye wa Iran watangaje ko intego yawo ari uguhiga no kwica minisitiri w'intebe wa Israel. Cyane ko uyu munsi hiriwe n'ibihuha. Ese tuvuge ku bihuha byonyine, biriya byonyine bishatse kuvuga iki ku bantu bari kurwana? Bishatse kuvuga buriya mu ntambara hari ibintu byinshi bikora. Cyane cyane njya nkubwira ibintu bitatu M3 zikoreshwa mu ntambara. Hariho military, hakabaho money, cash ni ikintu cy'ingenzi, utazifite ntabwo rwana, kuko umudiho uva mu itako. Ikindi ni media. Media rero baze kuyikoresha cyane muri propaganda, ari Abanyamerika barayikoresha rero muri Iran. Navuga nka video zinyura ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko ntambara yo muri Iran hamwe na Israel na Amerika, byibuze nka 70% z'amavideo ahari agaragaza aho barashe nabo bishe. 70% ni imimbano zikorwa na AI, ziri AI generated. Ibyo bihuha rero kubera iterambere ry'ikoranabuhanga ndetse n'iterambere ry'ubuhanga buhimbano, mvuga AI, hari fake news zuzuye cyane, unverified information, kugira ngo bigarure ibitekerezo by'abantu. Uwumva propaganda ya Iran yumve ko rwose Iran irimo gutsinda, ahubwo iraza gusenya Amerika, mbese ikoresha guca igikuba. Na Amerika nayo ikagaragaza iti na Trump ati rwose twabamenaguye bashize, ubutegetsi buravaho mu kanya. Ariko byose intambara ntabwo iyo witaye kuri propaganda ni warwana, ariko propaganda bose barayikoresha. Gusa ni ikintu gishya kigaragaje yuko Iran none isigaye iri muri propaganda yeruye. Uyu mutwe wavuze ko ibi byaha by'ubwicanyi nibikomeza, wavuze uti ibi byaha by'ubwicanyi nibikomeza tuzakomeza kumuhiga, baravuga Netanyahu, tumwicane n'ingabo ze zose. Ejo bundi hagaragaye tumwicane n'ingabo ze zose. Ibyo kugira ngo nsubize iyi strategy ihuriye he n'ibyo twabonye muri video zigaragaza ko Iran, naka video nabonye ngewe ubwaje, Iran yafashe ikibuga cy'indege ishushanyamo indege bakoresheje irangi, noneho Amerika cyangwa yarasa ya scanninga ikabona hari camp y'indege z'intambara, ikarasa aho ngaho nyamara atariho. Ibi byombi iyi strategy kwikoresha mu rugamba, iyo ni propaganda, ni AI, ni propaganda, kuko urumva mu guscanninga amashusho ahari ibitwaro, ahari indege, hari uburyo bwo gukoresha satellite,
yego hari uburyo bwinshi. So, irange n'ikintu gifatika, uzi ko satellite igaragaza n'umuntu ugenda muri compound hano, yego uburyo n'isura uyibona. Nubu naho nawe utakoresha ubumenyi buhambaye, ugakoresha gusa Google Map, uzi ko uhita ureba Kigali n'utumodoka tugenda uburyo na plaque uyibona. None se ubu ngubu satellite inanirwa kureba igishushanyo cy'indege n'indege? Yo ni propaganda. araho nabonye biga bari barashe igisasu. Yego, hari akavido nabonye barashe aho ngaho muri ibyo bari bashushanyije, barashweho ibisasu. Mbona n'akandi kavido kagaragaza noneho Irani yagiye kugura ibi prizo, irabihaga ari ibishushanyo by'ibidege, irabihaga nk'uko ubona gitumbye aho ngaho hari ikidege cy'intambara. ibyo byose ni AI, ntabwo ari ukuri. Ni video zigaragara. Yego. None se AI nikora video? Irayikora. None se hanyuma se se iyo banyuzagaho Netanyahu arimwo gusangira ikawa avugana n'abaturage. Rekase. No kuri groupe ya Mugabo wa Durayibona hari n'umuntu washyizeho, ariko iriya video ni AI generated. Aba bagabo ba Irani ko nzi ko batoroshye nabo ko bamaze ubizi utese? Mbizi nte? Wari wagera muri Irani? Sindagira, ariko burya iyo ukurikiye amateka y'uburyo hagiye habaho ibyihebe wasangaga bikomeye birushya cyane inzego z'ubutasi za Amerika. Urugero nka Saddam niwo muri Iraq. niwo muri Iraq, ariko Iraq ituranye na Irani mu mateka bakojanyijeho barwana, kandi ari abanyamerika boheje Saddam kurwana na Irani. Icyo muri izo ntambara Amerika yavugaga ko iri nyuma ya Iraq ya Saddam, ariko mu by'ukuri ni nayo yahaga ibirwanisho Irani. So yabigurishaga Saddam ikanabigurisha Irani, kandi bose ntabwo hari rimwe na rimwe bishyuraga amadolari, ubundi batagagamo peteroli, Amerika ikaguha intwaro. So bwari uburyo bwo kubiba peteroli, ariko bakabagumisha mu ntambara. Mu minsi yashize twabonye Trump. Ariko Irani ni igihugu gikomeye, kuko ni igihugu kirimo abaturage bagera kuri miliyoni 60 na zingahe. Yego. Kandi ni igihugu cyahoze ari ubwami bukomeye. Bwari ubwami wowe usoma Bibiliya uraza kunyumva, bwari ubwami bw'Abaperesi. Yego, buturanye n'ubw'Abamedi. Bw'Abamedi n'Abaperesi bwari ubwami bumwe. Yego. Ubwo bwami rero bwari hariya. Hariya rero hari ubwami bukomeye, kuko no muri Iraq bituranye nabwo bwari ubwami bukomeye, bwaje kuba ariho hari ubwami bw'i Babuloni. Mu minsi yashize Trump yababajwe nuko Irani yashyizeho umugaba mukuru. Yashyizeho umuyobozi w'ikirenga w'ingabo mu gihugu. None bagira perezida, yego, bakagira na supreme leader, n'umutegetsi w'ikirenga. Uwo niwe mukuru, twavuga ko ari uwe mukuru mu gihugu. Urumva ngo supreme leader umuyatora, ayatora ubundi ni icyubahiro. Yego. Umuyatora, yego, ujyaho muri Amerika, muri Iran, yego, ajya abafite n'igisirikare cyitwa Islamic Revolutionary Corps. Yego. Abafite n'inteko ngira bw'abantu 24 bo bita the Council of Experts, ni inama y'inararibonye. Utararengaho ubihuze, Trump niba yababajwe nuko bashyizeho undi mukuru, hanyuma ndagira ngo ubihuze n'uburyo amagambo Trump yatangaje ahuye n'aya magambo Irani yatangaje ko noneho yo ishaka gukuraho Netanyahu n'ingabo ze zose, kandi na Amerika nayo yababajwe nuko itabashije gukuraho akanama gatora umukuru w'ikirenga. Ikibazo gihari cyambere ari byo nagusobanuriraga uko ubutegetsi bwa Irani bwubatse. Yego. Uyu muyobozi w'ikirenga witwa Yatora aba afite ingabo ze zitwa
donc uyu ni ayatora. yego Izi ni ingabo ze zitwa Islamic Revolutionary Corps. yego Akagira n'abakuru bashyiraho uwo mutegetsi w'ikirenga yego 12 niba atari 24. Hakabaho na perezida, akaba perezida, akagira na kabineti, yego hakabaho n'ingabo, ingabo z'igihugu ziba ziri munsi ya perezida. Ariko muri izi ngabo z'igihugu ziri munsi ya perezida ntabwo ari Revolutionary Guard. Revolutionary Guard yo ibiri munsi ya yatora niwe uyitegeka. Yego sinzi niba unkurikira. ndagukurikiye cyane. Hanyuma uwo bari bishe na yatora ariko mini. yego Noneho ariko namaze gupfa bashyiraho umuhungu. Umuhungu we urumva Amerika ari maze kumwicira se, imaze no kumwicira n'umugore, imaze no kumwicira n'umugore n'umwana. yego So rukuvuga ko uya yatora nubwo komuni yari ameze kuriya ariko ntabwo yemereraga ubutegetsi bwa Iran ko bukora intwaro kirimbuzi. Ntabwo yabishakaga. Ariko muhungu we noneho bazanye arabishyigikiye ko bakora intwaro za kirimbuzi. Kandi bagahora bahanganye na Israel no kugira ngo barimbure Israel. Now hano hari ikibazo gikomeye. yego Muri propaganda harimo no gukangakangata. yego Urumva igihugu utarafata ntabwo wavuga ayatora wundi bazashyiraho wari we. Kuvuga ngo byakubabaje nta kintu uri bikoreho kugeza ubutegetsi ushoboye kubukuraho. yego Ibya Trump byo ndabirangije. Reka nsubire kuri Iran. Iran yigeze kugira perezida witwa Ahmadinejad. Ahmadinejad revolution iba aba bayatora baza ku butegetsi yigaga muri kaminuza ya Iran. Ari mu banyeshuri bagabye igitero kuri ambasade ya Amerika. Bica abantu n'abandi barabashimuta bamarana hafi iminsi 444 gutyo. yego So icyo shaka kuvuga Iran ntabwo yoroshye ariko biragoye cyane kuvuga ngo izakira igitero cya Israel ifatanyije na Amerika. Kugiye uko mbibona iriya ntambara izamara igihe ariko bizarangira Revolutionary Guard bavuye ku butegetsi. Kuko muri Iran ariko ikibazo bazagenda bashenye byinshi bariho barakangakangata ariko mu by'ukuri nabo barabizi yuko iriya ntambara batazayitsinda. None se muga ko hari igihe imitwe yitwaje intwaro kandi iriya ntambara nimara ukwezi hafi n'iminsi 15 irimo iraba Amerika igomba kuyirwana uko byagenda kose. Kuko bundi yo ndumva perezida bamuha ukwezi kumwe n'iminsi 15 donc ni iminsi 45 kuba yagaba igitero akazaza kubibwira Congress. Donc yamaragisha iminsi 46 gusaba uruhushya Congress kugira ngo akomeze intambara. Yego. Ikigaragara intambara yo muri Iran ubu ntabwo bigishobotse ko ihagarara. So Amerika izakomeza irwana. Ni intambara y'ibintu bibiri. Ni intambara kuri Amerika ni intambara y'ibintu bibiri. Ni intambara y'icyubahiro ni n'intambara y'ubutunzi. Icyaka kuri Israel yo ni ibintu bitatu. Yego. Ni intambara yo kubaho kwabo. Ahmadinejad mpamvu namukubwiye yigeze no kuvuga muri UN yuko Israel itagomba kubaho. Bazayihanagura ku ikarita. Ubwo Iran ntiyabishaka gusoza umugambi wayo n'ijambo yavuze. Of course no bundi uyu ayatora mushya wagiyeho. We nibyo avuga ati ni Revolutionary Guard iravuga iti turarimbura turica Benjamin Netanyahu turimbure n'ingabo zabo zose. Ibyo rero ntabwo ari ibintu byoroshye nk'uko bivuga. Cyokora bashaka kugaba ibitero byinshi cyane muri Israel bigahitana benshi ariko iriya ntambara no muri Israel ni intambara yo kubaho kwabo. Icya kabiri ni intambara ya dominance muri kariya karere. Yego. Ni intambara y'icyubahiro. Ariko n'icya gatatu ni intambara irimo ubwiyemezi bushigiye ku idini.
ahubwo se bwo ntihaba hagiye kuba intambara y'abayisilamu n'abakristo. abakristo bose ntabwo bayishyigikiye n'abayisilamu bose ntabwo bashyigikiye Iran. Ariko harimo ibintu, ariko hari ibihugu bifasha Iran. Nese tuvuge ko Iran iri gukora yonyine ubu Iran irakomeye. Ese mu gihe twatangiye miliyoni hafi 69 z'abaturage n'ubutaka bugara kuriye. Nese ni gute wowe nicyo ushingiraho uvuga ko Iran abayisilamu bose batayishyigikiye izo miliyoni zingana gutyo? Nuko ibihugu byinshi by'Abarabu bifite base z'Abanyamerika, bafitemo ibirindiro by'ingabo z'Abanyamerika, kandi niho Amerika ikura indege zayo zijya kurasa muri Iran. Kuki se batirukana ibyo birindiro niba batabishyigikiye, niba batari ku ruhande rwa Amerika? Ibyo wibuke yuko ibyo byabaye Israel n'ibihugu by'Abarabu basijya amasezerano yitwa Abraham Accord. By the way, ni ntara imwe yasabaga kwigenga yo muri Somalia yitwa Somaliland, nayo yemeye kuba umusinyateri kuri Abraham Accord. Nese urumva intambara itari kwaguka? Rega ni intambara y'isi yigeze ibaho. Biriya muvuga ngo rero intambara y'isi ya gatatu na intambara y'isi ya mbere yigeze ibaho n'iya kabiri. Abanyaburayi nibo barwanaga. None se ukugwangana kw'ibihugu byahereye muri Israel nako muri hari intambara yabanje kuba ya Israel na Iran ubwayo, ntuyibuka ko yabaye? Yego. Amerika itaraza ngo nayo itere. Nese niba byarabaye umunsi twatangiye kumva bombe apani zaciye mu kirere, udutero shuma two mu gihugu kumva ahantu runaka haturitse, gute se? Urugero ukumva nko muri Israel uti urusengero n'uru bari gusenga no muri Amerika bateye sinagogi y'abandi bo mu idini ry'aba Judaism. Ukambwira ko iyi ntambara izarangira vuba? Ntago yarangira vuba. Ejo bundi vuba byo nagera ngo nabikwizeza izafata igihe, ariko bizarangira Amerika itsinze. Ejo bundi Iran ntago yatangaje ko igiye kugaba ibitero muri California? Yarabikoze se? Ntiyabikoze, ariko niba hatangiye udutero shuma nk'utwo ngutwo ntago intambara iyo mu kirere gusa. Ibitero by'ubwiyahuzi byo bizaza kubera ko nk'abantu bayoboye Islamic revolutionary ko abenshi bemera intambara negatifu, donc ni Islamic fundamentalists, ariko ntabwo bazatsinda. Nese ibyihebe byari ku igihe cya ISIS ntabwo bizi barasaza New York ndetse na London. None se byarangiye ISIS idatsinzwe? Nyemerera duce mu butumwa bugufi. Ariko kimwe nuko bishobora kuba ari gahunda ya Amerika yo gutera abaturage ubwoba kugira ngo bayoboke intambara. Yego. Reka duce mu butumwa bugufi. Uwitwa Mbonigaba Jean Bosco 444 yavuze ati courage Mugabe, natwe turakukirije ati courage urakoze cyane. Crash 3881 yavuze ngo ndagukurikiye bwana Mugabe Robert. Murakoze cyane. Yego. Witwa David Kindiku yavuze ngo mwiriweho neza bwana Mugabe, yadusuzaga. Mwiriwe David ndagusuhuje. Crash yongera agaruka avuga ngo isesengura ku ngamba za RDF guhagarika misiyo muri Mozambique, ibyo turaza kubivugaho. Yego. Umuntu witwa Umabigi 3732 yavuze ngo yaburanditse ikirundi ngo kubyatangajwe n'ubuyobozi bw'u Burundi ku kibazo cyo kugurisha amatongo. Yego, nabyo turaza kubivugaho. Crash yagatsoga ngo RDF deserved private and respect, but now aba USA and EU doesn't, kandi aribo babyungukiramo. Uyu Mabigi yagarutse avuga ngo iryo tangazo naho ryabaye rifise intumbero yo gukuraho kimwe mu bibazo byinshi by'amatongo bihanze igihugu. Iryo tangazo ntaco ryofasha kuko ico gisata kigengwa n'amategeko yanditse.
ari kuvuga ku makuru twavuze y'i Burundi, turaza kuyagarukaho nayo. Uwitwa Sengiyumva Emmanuel yagize ati muraho neza Mugabe na mugenzi wawe muragerageza, ariko bajye bandika banatubwira aho baherereye, baradukurikira bari. Yego, yagize ati muragerageza ku busesenguziho tumeranya ku kuraje. Aha turi kumwe, yakoze cyane. Umabigi yagarutse avuga ngo abanyamahanga mu Burundi basanzwe bafise amatongo baguze, icya kabiri canke bahawe na leta. Ibyo nabyo birashoboka. Yakomeje agira ati ikindi Uburundi bwateye igikumu ku masezerano mpuzamahanga ya EAC nk'akarorero yo korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu, ndetse harimwo n'uburenganzira bw'umuntu bwo kuba gutura no gucuruza no kubashaka, bwo kuba ahamubereye. Yakomeje agira ati aho umuntu wabaye agira n'uburenganzira iyo bwo kuhagira amatungo, harimwo n'amatungo atimukanwa. Ubwo ari kuvuga hafi y'ikibuga cy'indege yaho kiriya cya Bujumbura. Leta ambasada Bihozagarane yari ahafite ifamu y'inka. Uwitwa Rukundo Emmanuel yagize ati muraho neza Mugabe World, ariko kuki abayoboye isi badashaka amahoro ku bantu Imana yiremeye? Ese wumva amaherezo yabo ari ayahe? Ndagira ngo nisozo tumusubiza uyu nguyu. Uwitwa niyo byose Eri yagize ati ikiriho nuko isi ifite umwiryani ushingiye ku bukungu bwo munsi y'ubutaka, naho ubundi ndabakurikiye mbateze yombi. Uwitwa urakoze cyane, uwitwa Rwangiza Mirera yavuze ngo buriya ntabwo iyi ntambara yaba ari uburyo bwo gusenya. Yitwa nde? Yitwa Rwangiza Mirera. Yagize ati buriya ntabwo iyi ntambara yaba ari uburyo bwo gusenya biriya bihugu by'Abarabu, nabyo birimo muri Iran. Witwa niyo byose yavuze ngo njyewe ndi Kigali Gasabo ku mavaze. Witwa ku mavaze ni hariya zanuza Kibagabaga. Ndahabona. Uwitwa HPP 728 yagize ati ndi muri Tibet, nitwa Tibet ni mu Bushinwa. Yitwa James. James turagusuhuje. James Tibet turabasuhuje. Yego, aradukurikiye. Hanyuma dusubize iki kibazo cya Rukundo. Yavuze ati ariko kuki abayoboye isi badashaka amahoro ku bantu Imana yiremeye? Ese amaherezo yabo none se abayoboye isi bose abantu? Erega ikibazo gihari nuko isi igomba kugira ubuyobozi. Yego. Kandi isi igomba kubaho kugira umurongo. Yego. Hariho rero abayoboye isi, hari umurongo baba bashaka guha isi. Noneho iyo hari ibihugu bimwe biwanze nyine bararwana. Yego. Kandi buriya ikintu cyo kurwana cya dominance, cyo gushaka kuruta undi, ushaka gukira kumurusha, kiri mu miterere karemano ya muntu. Gushaka kukuyobora, kugusumba, kukurusha ubukire, ubuhangange ni izina rikomeye, biri muri kamere muntu. So biragoye ibintu biri mu muntu ko tubirangiza. Urugero, umutima muke, umururumba, uri mu bantu, uri muri kamere muntu. Kugira ngo tuvuge ngo tugize igihugu kitagira ibisambo, ntabwo bishoboka. Kuko muri ibyo bisambo harimo n'abaturage. Yego.
mu muntu habamo ikintu cyo kurwana no gushaka kugaragaza ubuhangange no kwikubira no kwikunda. None se wavuga ute, none se wabwira abantu ute se duce kwikunda? Biri mu muntu, biremye mu muntu. Umuntu agira atyo akagurisha na murumuna we. Na bene Yakobo se ntibagurishije Yosefu? Yego. So ese Kayini si we wishe Abeli murumuna we? Yego. Ngo kubera ko ibye bya Abeli byashimwe kurenza ibya Kayini. Iryo si ishyari se? Biragoye kurikura mu isi kuko riri muri kamere muntu. Ubusambo buragoye n'umururumba kubikura mu isi kandi biri mu bantu. Birasaba kugira ngo tubikure mu isi uko turi dukuraho abantu. Yego. Cyangwa twaba dufite igipimo cyo mu bantu buryo tumenya ababifite n'abatabifite. Icya gatatu, ntabwo wavuga yuko intambara zahagarara mu gihe abantu bagikunda kwikuza no gushaka gutegeka. Yego. Ibyo rero kugira ngo tubirimbure duce intambara ku isi, birasaba yuko turikuraho abantu ku isi. Hari umuhango umwe wavuze ngo yuko isi indwara irwaye iterwa na virusi, kandi iyo virusi ni ikiremwa muntu. So ni ukuvuga kugira ngo urengere ikirere, urengere isi, yongere n'akakayunguruzo ko mu kirere ka ozone, kongere kabisi ujye birasa kurimbura abantu, kandi ntibishoboka. No isi waba urindi y'iki mu gihe urimbuye abantu? Tukiri mu nkuru z'intambara, Ubusuwisi bwakumiriye indege z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifitanye isano n'intambara yo muri Iran mu kirere cyabwo. Kuva kera Ubusuwisi buri it's a neutral state. Buriya nta n'igisirikare bugira. Swiss. Ni igihugu no mu ntambara y'isi ya mbere n'iya kabiri ntabwo cyari gifite aho kibogamiye, kandi buri muntu wese wahungaga barazaga bakamuha ubuhungiro. Amakuru avuga ko ari igihugu ari kimwe mu bihugu byemeje kubaka politiki ishingiye ku kutabogama no kwirinda amakimbirane yavamo intambara n'ibindi bihugu. N'ibihugu byose byarwanyeho bijya kumvikanira kenshi ni Ubusuwisi. Umuntu akashaka ubuhungiro mu Busuwisi abaye ari muri Iran cyangwa se ariko muri warwanye buriya se nka Trump. Tekereza yuko nk'Ubusuwisi kwemera yuko ari igihugu ngo kiraho cy'amahoro, abantu b'abasazi bakirasa. Kuko Ubusuwisi harimwo indimi eshatu. Harimwo communauté y'Abafaransa, harimwo ariyo iriya za Frembourg kugeza i Geneve, irimwo communauté y'Abongereza, irimwo na communauté y'Abadage, Abadage Germans, aribo bahera mu murwa wa Zurich, muri city ya Zurich. Uguhera kuri za Zurich aho bavuga ikidage rwose. Yego. So abo bantu rero n'ubusanzwe na mbere bagiye gufata iyo politike, na mbere intambara zabagizeho efe cyane. Hari intambara zibereye mu Budage, hari intambara z'Abongereza, hari intambara z'Abafaransa, bose zagiye zibakora kugeza aho bemeranyije kubaka igihugu nk'Ubusuwisi kikaba igihugu kitagira aho giherereye, ari igihugu cy'amahoro. N'abantu bose bananiwe kumvikana bahurira mu Busuwisi. Arandi makuru ngiye kukubwira. Wamenye ko Korea ya Ruguru yarashe igisasu? Yakirashe? Yarashe igisasu cyerekeza mu nyanja mu cyerekezo kigana mu nyanja y'Ubuyapani, nk'uko Korea y'Epfo n'Ubuyapani byabitangaje, aho Tokyo yavuze ko bishoboka ko yari misile plastique. Yari irimo gusuzuma. Urumva Korea y'Amajyaruguru irasuzuma intwaro zikomeye. Cyambere Korea y'Amajyaruguru nuclear power, bafite intwaro za kirimbuzi. Cya kabiri birirwa bagerageza misile zigezweho. Ibyo rero nyine ni ibintu biba biri aho ngaho, ariko nyine Korea y'Amajyaruguru buriya ndaho Korea y'Amajyaruguru igoye kuyitera, naho itagira ibisasu kirimbuzi. Ntabwo politike yayo n'icogeza abatwa rijya kubijyana mu bindi bihugu. Oya.
ese uyu ntago yabishaka kugira ngo nayo ibyutse umutwe igabe ibitero? oya yabigaba yese, nta muntu barwana, nta n'uyishaka ntawishaka. Reka tuve mu makuru avugwa ku ntambara ya Iran na Amerika, tujye hakurya ahangaha, twambuke gatoya tujye muri DRC. Duhere kuri aya makuru avuga ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari gukorana n'umuryango wa Juvenal Habyarimana utuye mu Bufaransa. Ibyo tumaze igihe tubivuga kubera ko bari kuri fominga yego FDLR bayihindurira izina. Yego bari bagambiriye Tshisekedi arakiramo amafaranga, neva ari ugambiriye mu bintu bya mobilisation byo kubashyira hamwe kugira ngo habeho Erebo group irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yego nibyo kugeza ubu ngubu naho ibi amakuru dufite niho ageze. Hanyuma nubwo tutahita dusohoka yako kanya aya makuru ngo tuyaterereho gutyo, reka tuvuge kuri AFC. Yatangaje ko indege nto zitajyamo abapilote zizwi nka drones zo ku ruhande rwa leta zarashe kuva muri urukerera. Yego rwo kuri iki cyumweru uyu munsi barashe aho bita Kalingi muri Minembwe bica n'abaturage. Yego Kanyuka ntiyatangaje umubare w'abaturage bamaze guhitanwa n'ibi bitero byatangiye saa 11 z'igitondo kuri uyu wa 15, gusa agaragaza ko ibi bitero byongereye ubukana aho n'ubusanzwe Kalingi yari ifitwe na AFC. Yego urumva ko bagabye zino drones ari cyo zishaka, ariko nanone ikibazo cy'izi drones zirasa no baturage. Ibi bigatuma Kongo ikomeza kujya ku gitutu kuva igihe barashe umuvugizi w'ingabo za AFC leta na Colonel Wiringoma. Nyuma yaho baza kurasa mu mujyi wa Goma. Uziwe ko bamurasiye Rubaya. Yego baza kurasa mu mujyi wa Goma. Numva AFC ivuga ko bashakaga Nanga, abandi bavuga ko bashakaga Kabila, ariko bica umuturanyi wa Nanga, umudamu wakoreraga UN w'Umufaransa, ndetse n'ibiro n'igihugu cy'Ubufaransa. Umushinjacyaha mukuru w'Ubufaransa yatangaje iperereza ku rupfu rw'uwo Mufaransakazi. Ndetse bavuga ko bitari burangire gutyo, umuntu wari wese wabigizemo uruhare bazagezwa imbere y'amategeko. Ibyo byatumye uwahoze wari umudamu w'umudepite wari uyoboye Wazalendo, bituma leta ya Kongo imwirukana, ndetse na Wazalendo yasohoye itangazo uyu munsi yitandukanya nawe, ariko mu by'ukuri bari barakwepa icyo kibazo kuko niwe wari watangaje, niwe wari wigambye icyo gitero cya Goma. Ese undi kurasukuye bya uburari bw'intambara kugira ngo badafatira ibihano ubutegetsi bwa Kongo. Yego, ariko stili bizaragera iri perereza rikomeje. Yego.